السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله منزل الآيات ومصرف الكائنات ومزيل النكبات، نحمده على كل حال. جعل هذه الحياة الدنيا ممزوجة بالنكبات والنكدات والبلايا والمصائب والكربات، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة، وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله لم يجعل في هذه الحياة الدنيا شيئا دائما، بل جعله دائرا
بين الشدة والرخاء والذل والعزة والاعتلاء، فدوام الحال من المحال. جعل ذلك ليبتلينا ولينظر مواقفنا عند الرخاء وعند الشدائد. ولكن المسلم أمره عجب، فكل ما جاء من الدوائر ومن النوائب يجد في ذلك فضلا وأجرا ودرجة ورفعة. إن جاءت السراء شكر الله سبحانه وتعالى ولا يطغى ولا يتعالى على الآخرين، ولا يستعمل هذا الرخاء في سخط الله وفي ظلم عباد الله، فيكون خيرا له. وإن جاءت الضراء والمصائب صبر واحتسب وعلم أن هذا من قضاء الله وقدره، ويلتمس أسباب رفع هذه المصائب والشدائد بالطرق المشروعة من الدعاء والاستعانة بالآخرين فيما يستطيعون، فيكون خيرا له. فليس ذلك إلا للمؤمن، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فليس ذلك إلا للمؤمن فإن أمره كله خير. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء الذين إذا ابتلوا بالسراء شكروا، وإذا ابتلوا بالضراء صبروا، فكان أمرهم كله خيرا. اللهم آمين. يتي الله سبحانه وتعالى تدلو ماوندو توودو سنيدو حندو يتede cippindo aayeje ɗen, cippini defte ɗen, firlitiɗo e nde tagore makko, waɗowo ko faala, itta ko faala, tonga ko faala. oɗo addowo jarrabuyeji e tampereji e soñjaji, ittowo ɗum kadi fewnode faala ittude e no faala ittirde noon. en yetti oɗo, en jarnimo, hiɗen qirro ko kanko tun woni reweteɗo, tawa si rewama nafay, si rewaka lorray. hiɗen toromo yo juulu e nelaɗo men go Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o mo o neli e meɗen sabu yurmede, neliraɗo sabu goonga, neliraɗo sabu ɓuttu, neliraɗo sabu keɓal, neliraɗo sabu daɗal, wonande jaɓanɗo mo ɗofti golliri nelal makko ngal. hiɗen seedo wonde o yottinno, o janfaaki, o laaɓanno e reedu, o ɓanginani en, o waaji, o feññini, o ekkiti, o elti, o acci en e laawol jalbungol hentingol feewungol, jemma maggol e ñalol maggol no fota hentade. yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e dendanangal jokkuɓe diina ka ɓe jokkuno kan. Allah tawara kan dina jokkuɗen. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, hulen Allah en fof, hulen Allah ka waɗugol ko yamiri en yo en waɗu, e accugol ko haɗi en kon, e rewirgol mo no o yiɗiri noon kanko. rewen Allah ado laawade, laɓɓinanen Allah dewe ɗen, anden Allah no suti en,
himo suti kadi ko wonɗen e wadde ko. Anden ka aduna ɗo hay hunde ala ko luttata ka woni ɗon hara dirtali, hara waylaki, hara wattitaka si wona laamu Allah ngun tun. Ko ngun ɗo tun woni waylata ko, sanzata few, follata ko lutti kon fuu ko yo lontodir, wonde tawa ko newende, wonde ko sattende, wonde ko ɓuttu, wonde ko nguli, wonde ko teddugal, wonde ko hoyende, wonde ko nawnare, wonde ko cellal, wonde ko basal, wonde ko ngalu, ko wano non. Honno o waɗiri ɗum ko fi dardagol en ƴewto en. Si tawino ko newende tun woduno, sattede ala few, a tawayno torotoɓe Allah ɓen no fanɗi, rewiranoɓe Allah e sattede, wasi sattede nden ari tawayno ko seeɗaɓe. Ko noon kadi siko sattede nden tun nun, kono Allah subhanahu wa taala e hikma makko e ñeeñal makko e gandal makko o waɗi piiji ɗin ko lontodiray ɗi. Julɗo on noon kanko himo andi fewndo newende, himo andi kadi sattede no arde, haray mo prépari mo hebli ko wana noon si sattede nden ari o taƴata ko, himo andi newende kadi aray joni. Ko ari wo ko ari ɗum ɗon bonnantamo kanko diina makko kam, bonnantamo limanu makko on, bonnantamo gonɗinal makko ngal. So heɓi newende o bewata nden newende ɗon, o bewa e hoore ɓe mara nden newende ɗon, o tooña ɓe, o tampina ɓe, o yeddirta nema Allah on kadi Allahu subhanahu wa taala. Himo andi ɗum ɗo ko Allah okkimo, himo andi no gasa ka Allah jaɓiti ɗum, himo andi ɗum ko jarrabuye ni, ko ɗum waɗi o yettay Allah, o jarna Allah, o manta Allah, o heɓa moƴƴere e ɗum ɗon. Si tawi ko jarrabuye kadi yani e makko, yimɓe ɓen fuu ko nokku ka jarrabuye yana, en fof ko en place ko miran hu ka jarrabuye tumbo, wona jarrabuye yangol e hoore goɗɗo tindini wonde ko foofuɗo, tindini wonde o kelɗa, o janga, o anda, o wata eɓɓude eɓɓoreji ɗin. Na ɗum dey, ko honto yimɓe ɓen ɓurdata ko ga ɗaɓɓugol solution ji. Si jarrabuye ari, yaltugol e on jarrabuye ɗon, honno yaltirta ka jarrabuye ɗon, ko ɗon yimɓe ɓen ɓurta. Woɓɓe yaltiray e on jarrabuye ɗon, jarrabuye hulɓiniɗo ɓurɗo mo. Julɗo on noon fi no o yaltira e on jarrabuye, nawigol to nomi yaltiri wo, o tefay o ndaara ko laawol holngol o rewata, tawa kanko e Allah ɓe haɓaali, o heɓaali bakkatu fi yaltugol e on jarrabuye. Ko ɗum waɗi nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o makani en e o hadis mo Sohaybu Rumi filli ɗo, wonɗo ka Sahih Muslim, o maaki fi julɗo no ngalɗini. Fi julɗo no ndaariɗa o a taway ko ngalaw, no hawni ha feƴƴiti. O wi ko waɗi fi julɗo on fopp ko moƴƴere tun woni, kala position mo o woni e mum taway ko ɗon ɓuri moƴƴande mo, sindana mo ɗon. O maaki ɗum ko julɗo tun heɓata ɗum. O wi ko waɗi, o wi siko newende heɓi mo, siko cellal, siko jawdi, siko laamu, siko hettare, siko teddungal, o yetta Allah, o anda ko Allah okkimo ɗum ɗo, o yettira ɗum Allah, o jarna Allah. O nawigol no menen meɗen joƴi koye meɗen andi no piiji ɗi yarata, menen no natirte yaltire meɗen andi ɗum, ya sikkude ko fof wawi ɗum. ɓe anda on tigi julɗo on o anday ɗum ɗo ko Allah okkimo, o yetta Allah e muɗum, o yettira ɗengal makko ngal e jawdi makko ndin, e cellal makko ngal, e teddungal makko ngal, e laamu ko Allah okkorimo ko. Si tawi Allah jarriborimo kadi sattendeji, nawnaje, nawnirede, basal, waawegol, tampinegol, lettegol, tooñegol, ɗon ɗo kadi o anda ko Allah hoddiri. So wonano Allah hoddirno ɗum, goɗɗo wawata no waddemo ɗum.
o anda ɗum ɗo ko moƴƴere goo kadi, sabu Allah waɗay ɗum ɗo monta bakkatuji goo en jangtoyto ɗum ɗon yeeso. O eto no o sortora e muɗum hara ko laawi dagiiɗi ɗo kadi. si o yetti Allah e hoore o jarrabuye ɗo, o heɓay baraji wa jarnuɗo Allah e hoore moƴƴereji ɗi o heɓi ɗo kadi wona moƴƴere. ɓe wi rubba darratin nafia, no wawi bone jibina ko moƴƴi. o wi kanko nelaɗo ɗum ɗo ko julɗo tun mari ɗum ɗo, ko julɗo tun heɓata ɗum ɗo. Allah okkore ɗum ɗo. ɗi jarrabuyeji siɗi yani e neɗɗo, imo foti ɓay ko o julɗo e fii yo ɓernde makko nde waalo, no foti o ƴettugol ɗi laawi ɗo ma ɗi sabuji ɗo. ara nun ɗum gomɗingol hoolo anda jarrabuye ko immorde Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala imo heewi jarnude gomɗinoɓe ɓen. inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. wattu ɓe gomɗinɓe, gomɗingol ngol ko ɗum attitaw hay golle ɗen. ɓe gomɗinɓe golli golleji moƴƴi, werde maɓɓe nde ñande dargal ko ka aljannaji, yo Allah waɗu en e ɓen. idan on tigi gomɗina o hoolo wonde o jarrabuyeɗo ko immorde Allah. no heewi ka yimɓe heɓata jarrabuyeji ɓe bakkira ɗi nokkugo, ɓe naɓira ɗum ka jinnaji, ma ka mbileɓe, ma ka e noneji goɗɗi goo. min miɗo anduno ɗum ɗo ko kaari waɗi ɗum, ko ɓe waɗi ni, o daariranno ni, o waɗno ɗum ɗo, o memuno ɗum ɗa, mino mo ƴetta ɗum ɗa, mo yino mo huccira, mo yimo fewtira ɗa. no gas hara naka o sikkiri ɗon few, o tooña ɗon woɓɓe, o heɓa jarrabuyeji aggodirɗi. jarrabuye ko o mari kon e jarrabuye toñugol goɗɗo ni tun. nam yontigi gomɗin o hoolo ko Allah, hay si tawi ko mbile waɗi eti kata muɗum, ma ko jinnaji ɗin no woodi, mbile no woodi, jinna no woodi, bileyagal no woodi. kono si wona koddori Allah wawa wadde hayfus, sabu no hara mbile ɓen no wawno wadde ko ɓe faalawo. hay si koddori Allah ala ɗum hare no gasa enen wonɓe ɗo ɓen fof en ala ɗum. idan ɗon go'o ɗimmum ɗum on tigi anda aduna ɗo nde saare nde wonɗen ɗo, aduna ɗo ko galle jarrabuye. hadihi daru daru bala'in, daru nasabin, daru wasabin, daru hammin, daru ghammin, darun la istiqrara fiha. innama al istiqraru al haqiqiyu fi dari l akhirati. anda ɗe galle ɗe wonɗen ɗo aduna ɗo ko galle jarrabuye, galle sunuji, galle tampere, galle lette metteɗe. o anda ɗum. ay sa andi hunde nde aray, si daari haray sattanama. dalil ɗum ɗo nelaɗo men no maaki hadis wonɗo ka sahih muslim, nelaɗo sallah sallam maaki addunya sijinul mu'mini jannatul kafiri. hadis selluɗo ken. o maaki aduna ɗo ko kaso julɗo, ko aljanna kefeero. hada la yani anna almuslima la yatanawalu maladha alhayati dunya wa annahu yatruku ni'amaha فالدنيا للمسلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. aduna ko kaso julɗo. honno woni kaso julɗo? na wonde ma o ñamata ko weli, ma o ɓonata ko labaaɗi, ma o hoɗata ka foti, ma o waɗata ko ɓuuɓugal. wona ɗum ɗon woni ko fanda ɗo. ko woni no ara e goɗɗum o yiyata wonki makki no faala, dina ka innata memu ɗum ɗo de. o fokkita nokku goo, dina ka wiyata ya ɗon de. wayi wa kasala makkojo ko harmi kon fof himo togana. wonde ara wonki no pooɗano ɗum,
pooɗano waggol zina, pooɗano moɓugol jawle no moɓiri o, pooɗano fijugol amugol e waɗugol sifa ɗin piiji, ɗon ɗon julɗo on kan no togana ɗum mana wayi wasi ko kasalamakojo. Kefere on noon ko konti ko aljanna makko, ɓay kanko ala ko o wi, kanko ala ko o wi ɗum ɗo mi watta, ko wonki kin noddi o emo jonnude, ka o faala yaade o yahay, ɗi o faalawo o wowlay, ɓe o faalawo o welday, o moɓayno o moɓiri o, kanko ko woni ko harmi ka makko koko heɓaki kon, ko perte on tun woni ko harmi, ko lutti kon fof o yella ala, si tawi toon no woodi hare tan ala. Ko gon sengo ɗon joni noon ɓay julɗo on no andi kañum ko e kaso woni, musibaji arayɗi ɗin ɗi foygitantomo, andi kasalamo kojo e tampere ko heɓata toon kon koye ko ka kaso o woni, na ko juhi. Si kasalamo kojo heeɓi tampere ka nder kaso toon hare na ko juhi, bal ko so fowtike toon hara woni ko juhini. Ari hadith wonno ka sahihayn, marra ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin faqala mustarihun wa mustarahun minhu, qalu ya rasulallah manil mustarihu wa manil mustaraha minhu, qala al abdul mu'minu yastarihu yani bimawtihi yastarihu min nasabi dunya wa adhaha, wal kafiru idha mata yani yastarihu minhu al ibadu wal biladu wash shajaru wad dawabu. Ñande goo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe wonde sahabaɓe makko ɓen fure rewna takko makko ɗon, o maaki ko fowtiiɗo e fowtaaɗo fii muɗum, fowtiiɗo ma fowtaaɗo fii mum, fure on feƴƴi. ɓe landi ɓe inni nelaaɗo ko hombo woni fowtiiɗo, ko hombo woni fowtaaɗo e mum. O maaki jiyaaɗo Allah julɗo haqqan, oɗo si o maayi haray o fowtike e tampereji aduna e sattendeji aduna, jarrabiyeji aduna, lorraji aduna, kirti kartare aduna, o fowtike fes waɗi o hewtoyi ka o yangani, o hewti ka o yiiɗa, o hewti ka o teddinte, o hewti ka jeyɗomo Allah subhanahu wa ta'ala, giɗo makko on teddinɗomo, préparanɗomo nokku ka tawata ko nokku teddungal, ton heege ala, holugol ala, nawnare ala, nawyugol ala, yiigol ko faala tawa heɓata ala. Oɗo fowtike lanmaki oɗo ko fowtide ñaani o fureɗo imma hara ko e on o tawa hara kanko o fowtike fes. isan si tawi neɗɗo on a andi, an julɗo andi sa imi ka aduna ga a yahi kalahara haray a fowti, haray tampere ji aduna ɗi foygitantoma seeɗa. O inni fowtaɗo e mum on o wi wa amma al abdul fajiru, amma jiyaɗo Allah bonɗo on, oɗo si o maayi, oɗo so maayi faqad istaraha minhu al ibadu wal biladu washajaru waddawabu, haray fowtike e makko, fowtike e tanaji makko e albalauji makko ɗin. ɓay neɗɗo ko awase, neɗɗo si o feewali o woni bonɗo, tentini o heɓi doole, o ko awase, o ko musiba, o ko tana, o no hulɓini, o no ɓuri fintori, no ɓuri ngayuwi, no ɓuri ko woni wo. tare neɗɗo no moƴƴini, bombuje ɗe tawata si fettinama e leydi fayda lanne ndin ɗon fof, neɗɗo ko albala ugoy so woni bonɗo. idan si sifa oɗo maayi, haray jiyaɓe Allah ɓen fowtike, leydi Allah ndin fowtike, hay leɗɗe ɗen fowtike, hay daabeji ɗin fowtike, puisque no woodi woɓɓe lorra maɓɓe kan haɗa yimɓe ɓen tun, kala ko woniri kaɓe fewjata ɗon fof no lorri, fopp no koko wawi wowlude ko wawata wowlude, kono fof no ani, kono wasi iwi fayda tawa fof no welti. wi ko ɗum woni jiyaɗon ko hakkude oɗa ma oɗa. ɗum ɗo holli wonde neɗɗo on
fi jarrabuyeji ko yo muñño wota jarrabuyeji ɗi rimamo kadi jarrabuyeji ɓurɗi ɗin ɗon en toriki Allah subahana taala yo Allah wawnu en muññagol jarrabuyeji kala ko yani e hoore meɗen yo Allah ittan en albalawuji ɗin e tampireji ɗin e soñdiaji ɗin fof lontinana en ko ɓurɗo moƴƴude wara ɗi jarrabuyeji saabu ha bakatuji men ɗi fof monto aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimina min kulli dhanbi wa khati'a fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارهم واقتفى. مسيب جلب تدبه ميوسيو هوري ميوسيو أن يهول الله توود هوليرن الله waɗugol ko yamiri en ko etoɗen ko anden ko honɗum Allah yamiri en yi en waɗu etoɗen waɗen woɗoɗen ko Allah haɗi en ko Allah haɗi en kon fof koko lorratu koko lorrata en ko tana tun addanta en sen waɗi rentoɗen e ɗum wowtinen ɗum wonkiji men ɗin wowtinen ɗum kadi ɓeygure men nden anden ɗi tampereji ɗi wonɗen e tampude ka aduna ga si en wawi muññade ɗi hara en ɗaɓɓirali ittirgol ɗi kadi ko Allah haɗi en ɗi ko moƴƴere tun addanta en ko waɗi waɗay ha neɗɗo on du'o neɗɗo no hetto o ronka du'ade kono si o ɓittike en awa toroɗen Allah do a toroɗen Allah dey awa ɗo hewtinokkugo toroɗen Allah ɗon kan wonti toroto Allah ko waɗuma ko walluma ha toriɗa Allah o haray waɗanima moƴƴere sabu no Allah yiɗi torede si a toraki Allah o tikkante toragol Allah ngol ko dewal molanagal Allah nano maki hadis selluɗo addu'a'u huwa din du'a ko kañum woni dina al ibada du'a wal ibada du'a ko ɗum woni dewal ko waɗi du'a gongol sa wi Allah faabolan noon Allah faabo men noon a qirritike wonde Allah no woodi a qirritike kadi Allah no waawi konko ronkuɗa an a qirritike Allah no mari a qirritike an hiɗa loyi ɗum ɗo fof no wela Allah a jaɓugol wonde an a gaynata ko kanko gaynata jaɓa wonde kanko himo waawi himo okka himo gayna jaɓugol wonde himo woodi ɗum ɗo ko dewe aggodirɗe idan jarrabuyeji ɗin ɗi waɗay ha jarribaɓe ɓen ɓe wullito e Allah so yehi ɓe fallirterɗe ɓe tañiniɗen foppu nafay ɗen ɗon foppu ronki lam yujdi chey an tawi ɗum ɗon foppu gaynata fes ɓe inni awa joni a fewten Allah nani awa fewten Allah awa toroɗen Allah dey awata en weddito dey awa wakkiloɗen dey ɗum ɗo ko ɓural ngal Allah rewni e ɗi jarrabuyeji si ɗum feƴƴi ɗi jarrabuyeji Allah subahana taala no waɗa sabu ɗiɗo o muntira ɗi bakkatuji ɗi tawata on tigi si wona ɗiɗo rewno e hoore makko o yaadayno e dongal teddungal e bakkatuji lahara kono waɗi goto e yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe o inni lawla almasaibu la waradna ala llahi yawma alqiyamati mafalis wa kana ba'duhum yafrahu bilmasaibi kama nafrahu birrakhai oɗo wi wo ha en yetti Allah e ɗi musibaji sina ɗi musibaji nun en yahayno tawen Allah tawen e mara hay hunde mafalis e mara hay fus tawa bakkatuji men ɗin fayda ñaami moƴƴi ko marɗen kon fof kono musibaji ɗin waɗay ha on tigi wakkilo du'a on no wiruɗen noon wakkilo dewal Allah no wawi ɗin ɗon kadi ɗi heeda hakkude makko e waɗugol boneji goo si tawi no hara mo yaajirano on andi marɗo goɗɗum e lanɗo si ɓeeɗo falama yeddugol Allah ɓe yedda e Allah ko tiiɗigoy no wawi seytane ena heewi ko an hande na mi falaka yedda Allah lagine ɗo
ko faala yeddo e Allah ko Amérique ale kono joɗɗima ɗo o immo o yaha tawa jeenugol ko jeenode toon konko yahani kon ɗum no woodi ga siko beere o fokkiti yaroygol toon ɗum no woodi ga siko wonogol e hôtel ji e photo hôtel ji mo 4 étoiles 5 étoiles ɗum kadi no woodi ɗo Sheraton no ɗo sera to mo wawi yaade woɗe ɗum kono ɓay jawdi no ɗum ɓay ko lanɗo seytane nana ɗo ko to yeddoyta Allah wonde noon ɓay an jarrabu e ari amara hunde wonde Allah waɗa sabu ɗum ɗon angal yaajene ɗen taw hay si a jogii ɗin anduyeji ko kaka ɓernde tun ɗi wonata kono ɗi wawata yaltude tekkene nelaaɗo mene sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ka andingol en ɗi jarrabuyeji ɗi o hodditta e hoore meɗen wona monanagol en wona mone tobo ko fi wallitagol en o maaki kanko nelaaɗo e hadis wonɗo ko sahihayn o maaki ma yusibu lmuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin jeego illa kaffara allahu biha min khatayahu o wi kanko nelaaɗo e o hadis muttafaqun ala sihhatihi o wi heɓata neɗɗo julɗo watte o wi almuslim ma yusibu lmuslima heɓata julɗo min nasabin nasab tampere no wawi hara ko tampere tampirgol ɓandu mum ndun nawnugol wasab no wawi hara ko perdugol ka jawdi woni on tigui tampir ɓandu mum ndun o nawnu ka ɓandu makko ma ko lette goɗɗo liɓi e ɓandu makko ndun ma ko jawdi makko ndin perte ma ko ka ɓeygure makko mo hammin e himme ande ma paare waɗo hara ɗanatako wona mijitagol tun andeji taƴa fofango ko no waɗi ɗum ɗo kadi mi anda no feƴƴirta ɗum ɗo kadi ari ɗum ɗo kadi yani o hasan e sunu ko feƴƴunoɓe on ti andi tapiiji feƴƴunoɗi ɓiɓɓe mum maynoɓe jawdi mum perdunondi tampere ko heɓuno ko feƴƴuno ɗa ham koko arata yeeso kon e tawn honɗum ɗo kadi feƴƴirta ɗum ɗo kadi no saati e ɗum ɗo kadi yemmapi ay ko honno kadi a waɗen duwa waɗe ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗin ɗon fof nden tampere ɗon e kala lorra ka on tigi lorri bal o wi hatta shawka yashuku ha hay bullal ngal on tigi tufoto hay ko on tigi duɗɗoto hay ko on tigi feggoto hay ko on tigi tappoto ɗum ɗo fof si o waɗi o muñori sabu Allah nelaɗo maaki Allah montiray sabu ɗum ɗo bakkatuji makko ɗin e ari e riwaya la tazalu lmasaibu bilmumini hatta tatrukahu yamshi ala l ardi walaysa alayhi khatia o wi musibaji no lontodira e hoore julɗo o iwa tun o ara oɗo iwa tun ɗum ɗo ara ɗum ɗo wiye sindi tun wiye kadi a hunde kadi yantigoy kono o muñño ha bakkatuji makko ɗin fopp hoɓɓitoɗi laaɓa pos o yaha ka hoore leydi ɗo tawa mara bakkatum hay gotum he ɗum ko ɓural ɓe ɗum ko moƴƴere wallahi hara ɗen anduno ɗum en yaltuno wuri fayde musibaji ni yiyane hoore meɗen idan ko heɓuɗa o ko heɓuɗa sabu an andu taho woodi heɓɓe ɓuri ɗum e musibaji sabu ɓe Allah ɓuri yiɗude ɓen ko ɓen o ɓuri jarribade ko annaba ɓen ko ɓen o ɓuri yiɗude nula ɓen ko ɓen woni khiratu khalqillahi inda allahi subhanahu wa taala arrusulu wal anbiya'u wassalihun fahum aktharu albalaya wallahi rasul sallam makiri noon ashaddu nnasi bala'an il anbiya'u ko ɓuri tiiɗude e yimɓe ɓen fopp jarrabuyeji ko annaba ɓen ko nula ɓen idan andu si a heeɓi musiba wo tawi komi heeɓi kon hay goto heɓali wa mum yimɓe no wawi wolgol min komi heeɓi kon iman ha hande hari mi heɓali sifa ɗum hari sifa ɗum heɓallam ma goto heɓali sifa ɗum o oye no woodi heɓuɓe e musibaji ɓuri ko heɓuɗa kon ko ɗum waɗi yoga yimɓe moƴƴuɓe si ɓe heeɓino musiba ɓeyna mi yetti Allah alhamdulillahi alhamdulillahi e musiba alhamdulillahi taho Allah no andininmi wonde si mi yettimo e ɗum ɗo mi heɓa e baraji ɗon goo ɗin mum ɗum alhamdulillahi ɓay ko ɗo hatti jarrabu e Allah on na ɗo hatti kono min ko ha ɗo addaninmi ɗum wawno feƴƴinde yeeso mi yetti Allah ko ɓeru ɗum ɗo
no waɗi heɓɓe ɓuri ɗum ɗon. Idan kara ko yon tigi yettu Allah ɗi jarrabuyeji ɗo heɓayɗi yimɓe ɓen ɓayi neɗɗo wawata wonde heɓani jarrabuye. Yo andu si o muññike Allah montira e bakkatuji makko buyi sabu ɗiɗo jarrabuyeji. ɗum noon ko yon tigi yettu Allah e hoore jarrabuye on o toro Allah yo Allah ittanmo ɓay Allah kanko wawi ittude. so o itti tun goɗɗo mara feere. Wallahi ko ɗum waɗi si tawi fof julɓe ɓen ɓe laɓɓini ɓe torike Allah ko heewi kon Allah waɗay. sayi goo Sénégal télé won 81 télé won ɗon ndiyan akkitono arde few ɓe maapi moƴƴi noon mi inna fopp yo toro Allah, yo chrétien ɓen toro Allah no laawol muɗum, yo julɓe ɓen toro Allah e laawol muɗum, fopp yo toro Allah e madhabuji ɗin fof bi masharibiha wa milaliha wa nihaliha fopp fewti Allah. Ndiyan ari haawi jop e leydi go kadi ɓayi torama awa awa ɗo enen awa joni gaccika Allah awa e wakkilo awa toroɗe Allah itti. Idan haray musibaji ɗin fof ko yo Allah tore. Si Allah torama ko e heɓano kon heɓoto ko heɓa kon Allah waɗa e barki e muɗum jarrabuyeji buy Allah itta en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan e jarrabuyeji ɗin fof o ɓeydana en nemaji ɗin warna e moƴƴereji ɗin warna e waɗa en yettoɓe Allah e alhaaliji ɗin fof en torki Allah subhanahu wa ta'ala kala toriɓe du'aji mo be ko faala kon enen en anda kono Allah kañum no andi yo Allah huntanɓe haajuji maɓɓe ɗin fof yo Allah okkoroɓe koɓe faala kon torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa en julɓe moƴƴuɓe Allah waɗa en natoɓe aljanna yo Allah yañu arsikaji men ɗin yo Allah ɓeydan en peewal ngal yo Allah ɓeydan en kulol Allah yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin yo Allah yaafano en mawɓe meɗen ardiɓe ɓen yo Allah powɗu balɗe meɗen e hoore diina jaɓaka Allah arsuku en battane moƴƴo en torki Allah yo Allah arsuku en battane moƴƴo Allah arsuku en golle ka diina hara himo yiɗi himo yarli himo jaɓuɗe Allah taw harano wonɗen mo e rewirde ni ko ni tigi o yiɗiri ko ni welirtamo tawa himo jaɓuɗe mo marande en si tawi no woodi toon ko tawata feewali yo Allah wurtan en o holla en ɗum ɗo feewa o holla en ko feewi kon o tabintinna en e muɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en ardiɓe ɓen waɗa ɓe ardiɓe moƴƴuɓe si tawi ɓe moƴƴata yo Allah addu moƴƴuɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala ta Allah wurtu e hoore meɗen mo hulatamo sabu bakkatuji men ɗin en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o faamin en dina men kan faamu selluɗo o arsi kan kadi goltigol ko faamu ɗen kon allahumma anta allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma anta al-ghayyu wa nahnu ad-du'afa wa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara wa anta ala kulli shay'in qadir allahumma anta al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa anta ala kulli shay'in qadir allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
استووا تراصوا واعتدلوا سفينة تأخذ ديان لقول قال يدارو يدبي ممكن أنا كنيام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله assalamu aleykum tara e matte haqqe docteur en makiɓe jabanto e lamde seeɗaji aray ko acci ɗum ɗon hiɗon gueɗi darsuji maɓɓe ɗin ino fermo o ɓooyi seeɗa tawi ɓe alaɗo aray darsuji ɗin ɗi fuɗɗitiɗi wono lambaji ɗi woota hande dimanche kadi hino woodi kaɓe wo jannuɓe ɗon fof aray fuɗɗitinoke inchallah aray no watti ɗum to ɓe alano ɗo e ɗum gueɗi ɓe heɓuno fatumɓe e siraɓe maɓɓe mama soro o suka maɓɓe ɗo wonno ko feƴƴini ɓaawo maɓɓe haray buyi e men tawano fatumɓe nden woɓɓe tawano hay ɓe seenike ɗo ɓe seeni keɗimiɗe hiwrodiral ngal ha sentagol kadi kaw maɓɓe singa yumma maɓɓe yumma goto ɓen goto ɓen kadi keƴƴi ko ɓe woni karanko maɓɓe hay kata maɓɓe ɗo wonnoɓe woni ɗo ha ɓe seeni ka meɗen ɓe feƴƴini ɗo aray noon ɓe humpitiɗi kadi fatundeji buyi waɗi ka meɗen enen gati aray ɓe maki ɓe weltanike jama on taweɗe ɗe fatunde ɗo aray kadi ɓeɓe wonɓe tawnanoko ɓen ɗo ɓe hiwrodira e maɓɓe ɗo aray en torike ɓe muñagol fatunde ko waɗi on cemɓe ɗen fof en torike allah yo allah muñño faatiɓe ɓen fof en torike yo allah yallo yo allah yaafo yo allah malnude yo allah naado e arjanna enen kadi yo allah yaafo en si ƴettitani yo allah hokku en battane moƴƴe yo allah waɗ en naatoɓe aljanna yo allah yaafano en faljereji meɗen yo allah dandu en bakkatu mo yaafatake اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ene wondi kono ɗo yo mi lanndungal ɗo koye nder hutuba on minen e yewtande minani toon ɗum noon si waɗi goɗɗo ɗiɗo ɗini si allah fawi goɗɗo albala waɗi ɗinno de on jarra koye ɗon joni si neɗɗo on o waawi e ruttade ɗon ɗe waɗa alhaali on kono hara ene dindindiri e hakkude e ko ɗum ɗon hara o annda ma himo anndi anndi e jin hara heeɗi seedi e no neɗɗo duwa waɗirde sabu allah noon piiɗi ɗe yondinano allah haray ɓaawo ɗon ɓe himo maroyi toon ɓe allah ka nanngitira mo sabu o waɗimo jarrabuyeeji ɗin kono rewranaɓe laawol ngol ɗum ɗon kasi نعم no ma che no era giunta con نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد haray ɓeɗo ko landi wono wonɓe étage dow cuuɗi aggindiraaɗi tawa ka suudu dow joni noon fii ka o taamoto ɗon o ƴetta hayre o loota nde haa laaɓa o naɓa nde dow toon si tawi haaju taamagol yani e makko o taamo ka hayre ɗon haray si tawi taamagol e nden hayre ɗon no yona ko ɗum woni landal ngal ko haani kon wona e nden hayre ɗon taamete koye kaaƴoy addete ko wona ka nder juulirde wona koye haana taamede e muɗum ko haana taamede ko ka leydi ndin no ndi fuɗiri noon no allah moƴƴiniri ndi noon ko ɗon ko allah fatayammamu saidan tayiba said ko leydi ndin no ndi waalori noon ko leydi ndin e ko fuɗide e leydi ndin kon wano jengalleeje wano koccu wano jaare wano kaaƴe jane ko ɗum ɗo haani taamede e muɗum si tawi ko wono étage o woni o wawata cippade o taamo ka leydi hara angal wawugol cippagol haray ko haani ko yo waɗanema o waɗana hoore makko leydi e miram pilentiw waɗa ɗon leydi ndin ma jaareni ndin ma koccuri ndin ko weeɓi ɗon o naɓa ɗum ɗon ara juuɗe makko no wawi lappade e mum ɗe ɗiɗi ɗe wawi lappade e miran hunku ara ɗe foɓɓuɗe mema e leydi ndi siko leydi woni toon ma siko jaare ma siko koccu ɗon ɗon joɗɗine ɗon o taamo ɗon tuma haaji makko yani tamago ɗo ɗum ɗo woni ko haani ko kono ƴettugo tun kaaƴi walne waɗa ni ka junngo mum ɗo juɗɗe ɗiɗi ɗon wawata lappade e hayre nden ɗum ɗon wona ko haani imamu Shafii kan no wi sellata few luttuɓe wi no sella kono noon wona koye kaaƴoy ɗon sellatamagol e hayre kono ko hayre yaajude hara ko hayre waalide kadi ka leydi a wasi ko ƴittan nokku agga kono ara juuɗe ma ɗi ɗum lappoto e hoore hayre nde kono noon ara hino sella ko ɓuri moƴƴude kon ko leydi ndin no minir ɗo ni wa billahi tawfiq jomba fof ara si ñiiri ɓannama a yiyay ɓe noddindira ɗo worɓe e rewɓe fof tawtindira nokku gotu ñaama tawi ɗum ɗon no sellima selli kadi ko landi ko wano ka logement ji ni ara yimɓe no kafi galle no loosiri tawana toon jombuɓe no toon ɓe jomba joni noon si ñamete ari waɗete miran goto noddodire ɗon e rewɓe e worɓe fof ara kafa ɗon ñaamida worɓe e rewɓe janamɓe e mum haray ko on ɗum
l'islam wi ɗum no wona ko haani sa ñaamidi e sodnaajo janano ko pelleti a yiyay e makko ko gorko haana yiwde e debbo janano ɗum sikki ala e ɗum ka ko haani kon ɗon e selbatoriɓe ɓen ɗon waɗane miram muɗum feere gorko on e ɓeygu muɗum kanko kane o ñaama feere wiyatake no joni ɓay an hiɗa jomɓe mbiɗo jomɓi joni awa joni enen fof koye jombuɓe a kafide enen e ɓeyguli men ɗi fof ko waɗi ɓeygu ma wona mi duuma haram muɗum wano woni noon ɓeygu an wona duuma haram makko wiyatake ɓe ɓay heɗen jomɓi joni enen jombuɓe joni enen fof kafen feere enen e ɓeyguli mon alhamdulillah ɓeeto e won non na noon hanniri ko ɓe e ɓeygu muɗum ko ɗum woni ko haani kon enen affaire social o en yaññu ha feƴƴiti wona noon hanniri barage no haani waɗede ko ɗum wasi accident ji ɓuyno wadde ukkidirgol ɗum no no ay ɓay koye men fof koyen kawtal ko ɗum ɗo ko ɗum waɗi wonde piiji ɗi no ɗumantini ha ɗum hare na noon hanniri few wa billahi tawfiq haray min kono ganndata ko wano yahugol ka holko salligagol ñiima ɗum lootagol ɗo hara anniye on ɗon onti koyo miijo tum anniye o ka ɓernde ka on tigi ndembinay toni ɗum so tawi woni ka anniye on haɗa on tigi ɓeeɗo ko lanndi jooni wona lootagol longal ma salligagol on tigi fokkiti ka hurgo joni noon mo anni o salligol ɗon haray mana annuye salligi ma annuye lootagol longal ko yon tigi miijo tun ka ɓernde ka ko yon tigi memmintoni ɗin na on tigi memmintoni ɗin annuye wowlatake ma memmingol toni ɗum konti ko haala imma hito ngon yaltama hayto ngon yaltali kono ko fiɓugol ka ɓernde ga décision wona joni so joni yo jogi anne yagol ka saare si tawi juma juulama on anni yagol ka saare honno anni yorton yagol ka saare memmine toni ɗin ɗo faala yaade am biimi ko ɓernde ga anduye ko golle ɓernde nden tun ko asmu ko fellutugol waɗugol ani axe ɓene ko anniyaka ko si tawi a yejjutu waɗuɗa joni a fokkiti joni ko sooɗagol juuɗe maɗen no moddi loope ma ɗa ñaami yaha noon ka hurgo ko fokkitanɗa ko waɗugol sabunde sooɗo arta kono a wowtino salligi go yaha tun salligoɗa gaynoyatana na salligi mi aran ko sooɗagol tun on no salligi juulirtaki ɗum wonna annuye ma hara ko a doolaɗo goɗɗo ƴetta finkani sa salligaki mi warete joni a ganana hakke acce mi salligo adde ndiyan nan adde ndiyan nan ƴetta ndiyan nan salligoɗa ɗum na annuye no kono ko an décidani hoore ma yeey salligi ɗum ko ka ɓernde wona ko wowlete wa billahi tawfiq ɓeeɗo ko lanndi ko sonnaɓe wonɓe yiide ƴiiƴam fiilayeeru wonduɓe e règle ji mum ɗin fewno kaɓe wondi e ƴiiƴan ɗan ɗon janngol alqur'ana ko honno ɓe janngirta hiɓe newnana janngol alqur'ana few heddi ko memugol alqur'anare nden karama ko ɓurɓe ɗuuɗe ɓe inni wona ɓe memirde juuɗe maɓɓe ɗen si goɗɗo fontaniɓe ɓe wawi janngude ɗon ma ɓe waɗa ganji ka juuɗe maɓɓe ɓe fonta ma application alqur'ana wonɗo ka téléphone ji on on ɗon ɓe wawi uddutudema ɓe wawi memude ɓe fottina ɗeri ɗin ke ko ɗon na ɗeri ɗin ɓe memi ko vitirwal ɓe memi écran on ko compte vitre wona alqur'an tigi memi haray ɓe wawi no sella ka ɓe gerda noon haray no woodi karama koɓe goo wiɓe no sella ka ɓe mema alqur'ana ɗeri on tigi cheikh albani kamɓe ko noon ɓe yaari e woɓɓe goo ɓe wi hadise arɗo haɗugol ɗumgol o sella kono aya on noon la yamassu illa almutahharun o ɓuri sellude kon memata alqur'ana arne si wona laaɓuɓe ko fanda ɗo ko laaɓal tayre wona laaɓal wongol julɗo o billahi tawfiq langa mene mari réunion chaque 2 semaines langa mene mari réunion chaque 2 semaines joni ɓenne so woni joni on chaque 2 semaines o ñawde ke toon mi haatimi 60 000
hara ɓe yaltinima ka reni o joni sa natta toon nen eɓe ɓay on 60 000 ɗon nen woore kadi ɓe landuma 25% ko yoɓata joni noon 25% ko yoɓata ɗon est ce que ino haara no dagui fi yoɓugol ɗin ɗum ka haara dagaki 25% duwano yoɓede comme ore 60 000 sanction ɓeɗo ko landi ɓe jogui association jonte ɗiɗi kala ɓe jooɗoto ɓe waɗa réunion ɓe yewtirana fika maɓɓe e jokkireji en ko waytta wonno kono joni si on tigi woni wa réunion ji ha sabakari tatima nayi on tigi tawaka tawi ko yoɓata ko yoni 60 000 ɓe yaltinaymo ka réunion maɓɓe mane ka association maɓɓe si on tigi naati to yay o yoɓay ɗin ɗon taw on arriére ɗon ha o gayna o yoɓa kadi ɓe waɗa pénalité 25% ko yoɓete kon on pénalité o yoɓa haray ko on ɗon ñawore ɗum haray ko riba noon ka no harmi si on fof on haldi on fotti haray no dagui on pénalité haldaɗo fotta kamɓe halduɓe fotti ɓen si goɗɗo goo bonnoyi haray ino hana rewnude hoore makko si wona hara ko gantu ko tawata hi sharia on no newni fof kadi no andi go ko ɗum waɗi nde sifa ɗum no waɗe sharia ji ka association ji wonde mo ittali ɗum ɗo ha woni wa ɗum ɗo o watte pénalité o yoɓa ɗum ɗo no fota e daarede taaga on ko honno sali o itta ko angal siko angal haray fawakimo few ko salare hi haray no fawimo waɗi kala ko julɓe haldi fotti tawi ko jokkere nda ma ko diina na ko harmi no waɗɗi humnugol kamɓe halduɓe fotti ɓen almuslimuna ala shuruti julɓen ko hoore charte ji muɗum e yahata e hoore muɗum kadi ande ɗi jokkere ji enɗa wona ndema ɗum ko hande fuɗɗi ɗum ko no jogui lasli muɗum andi joni wano diya no ɗuuɗi wargo e hoore kawral joni si goɗɗo wari wonki e hoore kawral diya on ko hani ittugol diya on ko siɓɓe makko ɓen gorol makko ngol na kanko woni hani ittugol kanko kaffara on tun o watta kono diya on ko ɓeeɗa watta si tawi ɗum ɓe ala kees ka ɓe itta joni si gorol ƴantama ɗo joni 1 milliard diya gorko julɗo dimo ko ɓorde 1 milliard heeɓi ɗo ɓe ƴantama ɗum to e mara kees o hay nokkani ɓe wallinta e tammaro ɓe lakkete de ko ɗum waɗi ara no ko arabu ɓen kamɓe aray kala gorol ɓe mari keeso wi molanaki noon sifa ɗin piiji enen ɗo koyten jokkere an noon ko tawata ko wiyete ko 50 000 ko 10 000 francs ko ɗuma o ɓeyna ɗum ala lasiri ala ɗum ɗo e ɗum ɗo ko samakaran ko angal faamugol haray si haldama fottama yimɓe woni ko iwruɓe préfecture goto iwruɓe miside wotere iwruɓe district goto iwruɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe haldi ɓe fotti kamɓe halduɓe fotti ɗon nden jokkere en ɗan haray waɗɗike ɓe ɓeyni man alzama nafsahu shay'an ta'ian gayra mukrahin lazimahu mo fawi hoore mum hunde na o doolaɗo ko kanko wi miɗo wakkili miɗo tawti min kadi miɗo ton min kadi windeelan ko fayi hoore makko ɗon ko haray fawi kemo goy abillahi tawfiq awa neɓatano haray fana heewi goy ka o nanali noddine ka kuri ɓeɗo landi si tawi no sella ka julɗo okka teral mum ma ƴiiƴa muɗum keefeero amma okkugol ƴiiƴan ɗan no dagui ka julɗo okka ƴiiƴa mum ɗan julɗo ɗimmo makko no dagui ka okka ɗan keefeero no dagui kadi ka o jaɓa ƴiiƴan keefeero si keefeero okkimo tawi mo ha to ñinimo ɗum ɗo no fottana heddi teral ngal teral dagaki ko ɓuri sellude konngudi karama koɓɓen ko wonde okkitirigol teral muɗum dagaki woni ko julɗo okkuɗa ɗum woni ko keefeero okkuɗa ɗum ko waɗi teral ma ngal na an jeeyi ɗe tere men na enen jeyɗe ko allah jeyɗe allah luɓo en kadi wigol okkitira e tere ɗen ɗum yaha ha woɓɓe go watta yeeyude ɗum waɗay ɗuma si tawi noon on tigi maayi par accident tawi ngal teral ɗon wawa hutorede no sella ka ngal ɗon teral e diisinagol jeyɓe on tigi ɓen
welle ka ngal itte ngal wattane goɗɗo go hato jinɗo e maggal fewndo ɗo mo tawata gurdam mum no dari no aggi e heɓugo sifa ngalteral ɗon wono ɓooƴe ɗen e ko wayta wonno ɗum haray no dagi kono no wigol joni mi okki kami wuuri ɗo teral angal no haray ɓurɓe ɗum ɗumen karama koɓen ɓe wi dagaki woɓɓe ko wi no dagi tangini wiɓe dagaki ɓen ko ɓen ɗon ɓuuri hawrede sawab wa billahi tawfiq landal sakkitingal ngal inchallah alayhi salam landan ɗo ka sadde gal woɓɓe waɗa ɓen holdu ɗum e gosora ka sadde gal landan alaɗa ɗum manga si woni salliɗo noddini a juulugo si tawi woni no seɗɗa woni ɓen ɓaawa imamu ñentina salli ɗon ono noddude ndeno hakkude o imamu regi ɗo abbaji jokkutugol salli jonka darnandu tawi ɓeɗo landi wano ka salligi woɓɓe waɗa e hondu ndun ɓe yigga kaban waggol hondu ndun yigga ɗum yamiraka ko salligi si tawi no wontino ha to guini tawi hunduko makko no ɓowri no waɗi jili jalare ma mo ñaami nebbam ma ɗum o waɗi fii ɗum ɗon hara ko fii laɓɓingol hunduko kon lonto gosordugo e awa ko hanno ko gosago so tawi noon o ala ɗon gosordu o waɗi hondu o yiggi ɗum noon taw ha o kayno tutti noon o fuɗɗike salligade noon ella alaymo kono noon wiyatake salligotoɗo so o maɗɗike ndiyannan ka wuyɓagol ko be waɗa hondu ndun o yirga ɗum ala toon ko wuyɓagol hayla ndiyannan ka hunduko tutta wuyɓo hayla ɗan tutta ko ɗum ɗon yamira telen ka wuyɓagol landal ɗimmal ngal ko honnude a jokkutugol o sayi sallijo no darnade julde nden ɗo geeli so tawi sallijo no noddinde ina yamira jokkutugol mo ke ka wiyetemo hakatul muaddin ñembingol noddinowo on ha o hewta hayya ala sala hayya ala fala so hewti ɗon wonti inna on ɗum la hawla wala quwwata illa billahi ka o jokka ko lutti kon ko sallijo wi o kankadi o wiya ɗum ɗon ɗo ka noddinandu no yamira mo wii ɗum ha o gayni sallijon si gayni on tumati o jangi o du'a ɗa allahumma rabba hadi da'wati tamma ɗa ɗo maki haray hallat lahu shafa'ati haray tefore ande daganike mo tayib ka darnandu noon ko ɓuri sellude ko e konngudi karama koɓɓen ɗon ono cheikh ibnu uthaymin cheikh ibnu base e woɓɓe goo no ɓe makiri noon ɗon kadi haray no hani ka o jokkite o ñembine no woodi ɓe tawta ɗum kono noon ɓaylanmaki bayna kulli adanayni salatun no e hakkude kala noddinanduji ɗin ɗiɗi julde o wi darnandu o wi ndu noddinandu o toole o wi ida sami'tumul muaddina aw ida sami'tumul nidaa fa ɓuulu misla ma yaɓuuli so nani noddinandu wiye sifa ko wi kon o wi'i darnandu ko noddinandu ara en haani ka on tigi jokkitamo kadi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wa billahi tawfiq wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin angine wondi anta mana anta